Okay, bus kembara umrah daripada eskalator dari sana. So jumpa Dewan Hall 11. Jadi sana Dewan Hall 10, ni 11. Jadi Dewan Hall 11. Okay, jalan masuk ikut pintu ni. Okay, jumpa Dewan Hall 11. Jadi masuk pintu ni ke kiri, okay, nampak Kaswa Travel. Jadi kita pun masuk. Kita pergi ke kiri, ujung kiri. Tu masuk kanan. Kita jumpa sini NYH Travel. So kita pergi kembar umrah, nampak ujung tu, nampak bendera kembar umrah. Jalan sampai ujung. So sini ada Koiman Travel, ada Ahmad Caravan. Lepas tu kita akan jumpa Kembara Salam, bus Kembara Salam. Lepas tu kita jumpa trip adik-beradik. Jadi kembara umrah betul-betul bersebelahan dengan trip adik-beradik. Kita jumpa bus kembara umrah. Jadi kembara umrah ada 4 bus. Jadi ujung ni ada bus premium luggage, dan di depan ada High Commission of India Kuala Lumpur, dan sini Golden Signature. Jadi belakang bus kembara umrah, so kita ada Pearl. Lepas tu kita ada Local Travel. Sini kita ada Mitra. Dari sini kita boleh nampak Jawahir. Okey. Jadi bus kembara umrah di sini.